Go setse go feta sebaka sa ngwaga stadiamo se sa utlwale go kgobeletega ga divuvuzela le modumo wa balatedi. Fa e sa le COVID-19 e padimola naga ka mopitlwe wa 2020, ditediamo le di-theater di ntse di le bodutu. Most of our arts practitioners are audience-based. Due to the lockdown, the loss of audience meant the loss of revenue. Irile go padimola ga se ga jaja se sa COVID-19, badiragatsi ba le bantsi ba retelela ke go tsweletsa botaki ba bone. Fela go ya ka thebolo ya moento, go na le tsholofelo ya gore mafelo a go itumedisa a ka bulwa. We can only fully return to some new normality when we have vaccinated between 67% and 80% of our population. Re sa le fo go begwa fa botlhe ba ba fetang dingwaga di le 18 ba ka entiwa le mororo bontsi ba bone ba sa bontshe kgatlhego. It is important that our vaccination program is accelerated to reach as many as possible. Khabagare puso ka tirisano le badiragatsi le ba tsa metshameko e tlhomile letsholo la go tlhotlheletsa setšhaba go tsaya moento. We're going to give 50% of the tickets to these fans to distribute free, provided and prove they are our medical staff, they are the compliance officers. If you prove to them that you are vaccinated, they'll give you a free ticket. Le fa ba le bantsi ba eletsa fa botshelo ba ka boela setlwaeding, bontsi ba batho ba santse ba batla fa moento o ka fitlhelela lefatshe ka bophara.